Mom, help me. Mom, help me. مورې زما کومک وکا. What happened, Ella? What's the matter? What happened, Ella? سو واقع شول Ella. What's the matter? څه مسله ده؟ matter ویل کېږي مسلې ته. Cora has known our plan. She heard everything. Cora has known our plan. Cora زمونږ په هدف باندې پوهېدلې ده. She heard everything. هغې هر څه واورېدل. She has proof as well. What should we do now? Adam will not marry me. She has proof as well. هغه ثبوت هم لري. proof ویل کېږي ثبوت ته. What should we do now? موږ باید وڅه وکړو. Adam will not marry me. Adam به له ما سره واده ونه کړي. marry ویل کېږي واده کول ته. Don't sweat it. She cannot do anything. Her father is with us. Don't sweat it. پریشانه کېږه مه ورخطا کېږه مه. She cannot do anything. هغه هیڅ هم نشي کولای. Her father is with us. د هغې پلار له موږ سره دی. He knows the whole plan. He will kick Lily out soon. He knows the whole plan. هغه په ټول مکمل هدف باندې پوهیږي. He will kick Lily out soon. هغه به لیلی ډیر زر وباسي وبه شړي. ملګرو kick out ویل کېږي یو څوک شړل باسل. Adam is yours, Ella. We need his property. I have to save my company. Adam is yours, Ella. Adam ستا دی Ella. We need his property. موږ د هغه جایداد ته ضرورت لرو. property ویل کېږي جایداد ته دولت ته. I have to زه باید save my company خپله کمپنۍ وژغورم. Dad, we need to talk. Adam does not want to marry Ella. Dad, پلاره, we need to talk. موږ باید خبرې وکړو. Adam does not want to marry Ella. Adam نه غواړي چې له Ella سره واده وکړي. Knock it off, Cora. Adam has to marry Ella. He ruined her life. Knock it off, Cora. ودرېږه Cora. Knock it off ویل کېږي ودرېږه. Adam has to marry Ella. Adam باید له Ella سره واده وکړي. He ruined her life. هغه د هغې ژوند تباه کړی و. ruin ویل کېږي تباه کول. No, Dad. Adam is innocent. Ella was lying to us. She made a plan. No, Dad, نه پلاره. Adam is innocent. Adam بېګناه ده. innocent ویل کېږي بېګناه ده. Ella was lying to us. Ella موږ ته دروغ ویلې. She made a plan. هغې یو هدف جوړ کړی و. What do you mean? Are you in your senses? What do you mean? څه مطلب دی? Are you in your senses? آیا ته په خپل حساساتو کې یې که نه؟ senses ویل کېږي حساساتو ته. Cora is right, Dad. Ella lied to you. I will not marry her. We have proof. Cora is right, Dad. Cora بالکل صحیح ده پلاره. Ella lied to you. Ella تا ته دروغ ویلې. I will not marry her. زه به له هغې سره واده ونه کړم. We have proof. موږ ثبوت لرو. Proof? What kind of proof? What are you talking about? Proof ثبوت. What kind of proof? کوم قسمه ثبوت. What are you talking about? دا ته د څه باره کې خبرې کوې. You need to watch this video, Dad. Ella is a bad girl. You need to watch this video, Dad. ته باید دغه ویډیو وګورې پلاره. Ella is a bad girl. Ella یوه خراب جنۍ ده. Oh no. Cora found out the truth. What should I do now? Oh no, oh no. Cora found out the truth. Cora خو رښتیا پیدا کړ. truth ویل کېږي رښتیا ته. What should I do now? زه باید وڅه وکړم. I don't love Ella. She cannot stay in my house anymore. I don't love Ella. زه له Ella سره مینه نه کوم. She cannot stay in my house. هغه زما په کور کې نشي پاتې کېدلی anymore نور. I know everything, Adam. I was with Ella. I know everything, Adam. زه په هر څه باندې پوهېږم Adam. I was with Ella. زه له Ella سره وم. I mixed sleeping pills in your tea.
knew everything. I mixed sleeping pills in your tea. ما ستا په چای کې د ویده کېدو یا قسمه ګولۍ چې دی که نه هغه یې مکس کړې وې. I knew everything. زه په هر څه باندې پوهېدلم. What? Why, Dad, why? Why did you do this to me? What, sir? Why? ولې پلاره ولې؟ Why did you do this to me? تا ولې له ما سره داسې وکړله؟ I cannot believe it, Dad. You supported Ella. I cannot believe it, Dad. زه په دې باندې یقین نشم کولی پلاره. You supported Ella. تا د ایلا ملاتړ کوو. سپورټ ویل کېږي ملاتړ کول. Yes. Ella is a good girl. You have to marry her. This is my order. Yes, ho. Ella is a good girl. Ella یوه ښه جنۍ ده. You have to marry her. ته باید له هغې سره واده وکړې. This is my order. دا زما امر دی. I don't love Ella, Dad. I will not listen to you. I don't love Ella, Dad. زه له ایلا سره مینه نه کوم پلاره. I will not listen to you. زه به تا ته غوږ ونه نیسم. Adam. I know you love Lily. I will not accept her. She is our housekeeper. Adam, I know you love Lily. زه پوهېږم چې ته له لیلی سره مینه کوې. I will not accept her. زه به هغه قبوله نه کړم. Accept ویل کېږي قبلولو ته. She is our housekeeper. هغه زموږ د کور خدمتګاره ده. Housekeeper ویل کېږي خدمتګاره د کور ساتونکي. She is a poor girl. Ella is rich and beautiful. She is a poor girl. هغه یوه غریبه جنۍ ده. Poor ویل کېږي غریب ته. Ella is rich. Ella مالداره ده and beautiful او ښایسته ده. Rich ویل کېږي مالداره. Dad. Adam loves Lily. You have to support your son. Dad, پلاره Adam loves Lily. Adam له لیلی سره مینه کوي. You have to support your son. ته باید د خپل زوی ملاتړ وکړې. Lily does not love Adam. She is a greedy girl. Lily does not love Adam. Lily د Adam سره مینه نه کوي. She is a greedy girl. هغه یوه لالچي جنۍ ده. Greedy ویل کېږي لالچي. Yes. Lily wants money. She must be happy now. Yes, ho. Lily wants money. Lily روپۍ غواړي. She must be happy now. هغه به ضرور وس خوشحاله وي. Enough is enough. Not again. I love Adam. Enough is enough. بس دی نور بس دی. Not again. دوباره نه. I love Adam. زه له Adam سره مینه کوم. Lily. How much money do you want? I will give you a lot of money. Lily, how much money do you want? څومره روپۍ ته غواړې؟ I will give you a lot of money. زه به تا ته ډېر زیات روپۍ درکم. You cannot marry my son. I hope you got it. You cannot marry my son. ته نشې کولی چې زما لور سره چې زما له زوی سره واده وکړې. I hope زه امید لرم you got it چې ته به پوهېدلې. Dad, you are insulting Lily. She is not a selfish girl. Dad, پلاره you are insulting Lily. ته د لیلی بېعزتي کوي. insult ویل کېږي د یو چا بېعزتي کول. She is not a selfish girl. هغه یوه خودغرضه جنۍ نه ده. Selfish ویل کېږي خودغرضه چې د خپل ځان باره کې فکر کوي. هغه ته selfish ویل کېږي. Will you marry Ella or not? Will you marry Ella or not? آیا ته به له ایلا سره واده کوي او که نه؟ No, Dad. I will marry Lily today. This is my ultimate decision. No, Dad, نه پلاره. I will marry Lily today. زه به له لیلی سره دا نن ورځ واده کوم. This is my ultimate decision. دا زما اخیرنۍ فیصله ده. Ultimate ویل کېږي اخیرنۍ ته او decision ویل کېږي فیصله. If you liked this video, please subscribe to my YouTube channel and watch this next video. I know you are going to love it.